Estás en xaneiro, rescata a clase agora, agora. Ai, ai, Como foi a votación, vale? A ver. Eleccións ao cambio de actividades no patio Divertipatio. En Santa Comba, sendo as 4 horas do 13 de novembro de 2013, no CEIPA Ría de la Maza, dáse por concluído o proceso de votación ao cambio de actividades no patio Divertipatio. Coa presenza dos representantes de alumnos Alicia Vilacova Rial, César Ferrera, Laura Moreira Antelo, Fabián Pérez Abra, Zaira González Espasalín, Fernando Baña Amigo, Robi Manuel Ribeiro Silva e Oxía da Sende Blanco. Tómase nota que a votación concluiu ás 3:35 horas, registrándose o seguinte: número de votos emitidos 272, número de votos afirmativos 241 votos, número de votos negativos 31 votos. Por lo tanto, como resultado final da votación, queda aprobado por unanimidade o cambio de actividades no recreo e a posta en práctica da dinámica de Divertipatio.